वर्ल्ड नेवा ऑर्गेनाइजेशन या निकोबु विश्व सम्मेलन बोटिके पिन्ता दुनो नि से जो जलबादु नापायो सम्मेलन जु थौ देसे लंदन जुला थोय टाइम जे अमेरिका लाना चना जे बोटिके मोफाया आटुसी सम्मेलन अमेरिका जा चंगु जी प्लाटे लाना चना तुसी न बोटिके मखं ऐसा ना जो आशा दु सम्मेलन को सफल जीमा सिकिमिन न्याने ततरंगु समस्या खण्डु नेपाल तु भर्से यको मामला खण्डु दक्ले नापा तररंगु बोहा वेडुंगला निको अले आफ्टर शक न यको वे जंगु तत थो भोगा भइबला अन्दाजी गुरो मनु त सिडुंगला यको छे देगा पुलाउ संस्कृति यको नोक्सान जिडुंगला वो नोक्सान जीबला तकले आपा गरीब त जोला अले गरीबी नेपाल गरीब वर्ग मजे दलित तामाङ वन्या त्यो समुदाय त तकले आपा नोक्सान जोला ओके वर्ल्ड नेवा ऑर्गेनाइजेशन छु या पहिला तका छु भूमिका मिटिफुसा यकोय बांगलाई हाना अनलिप बुका बुयाडुंका नु सम्बदाम वला छका यसवे बले साबे बाला बल्ल बल्ल उली भर्सल लिप तिनी छो सम्बदान देकला तर अफसोस यो कौन छुरासा वो संविधान पूरे पुवंक समावेशी जी मुफुटा अले पाट तराई या कोई समस्या प्यावे डुंगला न्या न्यामा मनुत स्याता गुलिसा आन्दोलनकारी त्यसो सेना चंगुडु तकले आपा सरकार पुलिस त्यसो सेना चंगुडु अले यो कोई समस्या प्यावला वो देश से भविष्य यो कोई मामला त्यसो वो समाधान जुल्ला सा ढा ठाकला ठुस तरे न वर्ल्ड नेवा ऑर्गेनाइजेशन छु भालाको भूमिका ब्युटिफुल साबै भालाई ओके ठो सम्मेलन या लागि ठु सिलसिला जो सफल जीमा जो तरो आशा तो दु सफलता जीमा शुभ